kugira ngo muzafate umwanya mujye mu Bugesera mbereka wazaje ikibuga kizahuza u Rwanda n'amahanga yose. Icyo gihe turahaguruka turazunguruka turagenda muri Bugesera turakomeza. Icyo gihe twari mu ivugabutumwa muri Ngenda, turakomeza Rukoronko, turazamuka haruguru Nyagihunika tujya Gashora, tugeze ahantu Imana ivuga ngo muhagarare aha nzahashira ikibuga. Haleluya. Icyo gihe hari muri 96 umuntu wese ubashije proje ya Bugesera bagakwihorera. Wabaza ati se ntacyo muzakora muri Bugesera? Biranga, turabyandika tuzohereza ababishinzwe. Tumaze kwibaha turabwira ngo Imana yavuze ko hazaba ikibuga gikomeye kizahuza u Rwanda n'isi yose. None turi mu 2026 gahunda imaze gukorwa yo gushira ikibuga muri Bugesera. Haleluya. Muri 96 Imana yatubwira ngo abatinya kujya Ruhengeri, abatinya kugenda, ngo kuva uyu munsi intambara ya Ruhengeri irahagaze. Ibyo turabyamamaza. Imana idusaba kuvuga mu materaniro, tubijyana ku nkuru nziza aho abantu bateranaga bose. Turababwira ngo kuva uyu munsi intambara yahagaze muri Ruhengeri. Dusohotse abantu baratubwira ngo murakabije namwe, ariko se mwagiye mubireka? Ibyo ni ibiki? Niba bizaba bigasohora, kandi ababitubwiye n'abadukundaga badufitiye impuhwe z'umubiri. Ariko twe twakomeje tureba Imana mu masasu ya Ruhengeri, twarebye Imana, twakomeje tureba Imana. None uyu munsi mbabwira ushobora kuva aha ukajya mu Ruhengeri saa 6 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, saa 8 z'ijoro. Ntawe uzi ko ibyo bizaba. Haleluya. Nanone muri uwo mwaka muri 96 mu kwezi kwa mbere twagize umubonano n'abari bayoboye igihugu, tubabwira ko hari amabuye agiye kwaduka muri iki gihugu, ko Imana izayazana abantu bazatangara. Benshi muri bo ntibabyemera. Nyuma y'iyi myaka mbabwira u Rwanda rusigaye rwohereza amabuye hanze y'agaciro. Imisozi n'udusozi tw'iki gihugu irimo amabuye menshi. Hari ikigomba kuvuka, ariko kugira ngo icyo kivuke gumya amaso yawe kuri Yesu. Komeza wumva ibyakubwiye ko ari iby'ukuri. Komeza wizera amasezerano y'Imana. Komeza ugendere mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Harandi mabanga akomeye Imana igenda yuzuza. Tutemerewe kubwira abantu, tutemerewe kubabwira, ariko twe twahagaze ku Mana. Nibi nabyo tuzabicamo. Mana, nibi nabyo bizashoboka. None ibintu byose bimaze gushoboka. Ibyo ntibyavuzwe n'umuntu, byavuzwe n'Imana. Twe twabaye nk'abanyabwenge, tureba inyenyeri hari imbere, turayikurikira. Icyo Imana yaturinze ni ukubaza Herode. Imana yaturinze kubaza Herode mu buzima bwacu. Icyatunaniraga, icyo twumva kigoye, twasubiraga ku mavi tugahamagara Imana, tukayibwira ngo Mana, kora, biratugoye, kora, biratugoye. None Imana imaze kuzuza igihugu amasezerano. Haleluya. Bene data, si umwana w'umuntu ngo ibeshe, si umwana w'umuntu ngo yivuguruse. Ibyo yavuze byinshi imaze kubyuzuza. Niyo mpamvu twizeye ko n'ibindi bisa naho bikomeye Imana izabyuzuza. Tuzabicamo mu mbaraga z'Imana, mu bubasha bw'Imana, mu bitangaza by'Imana. Tumupepere Bwana. Haleluya. Haleluya. Ninde wahakanye umugambi w'Imana? Bibiliya ivuga ngo Yesu amaze kuvuka i Betelehemu hari icyavutse mu buzima bwacu. Reka dufate inzira ndende, tugikurikire, tugisange, tucyakire. Igihe cy'Imana cyageze. Haleluya. Ibyo ugize iminsi usengera, ibyo ugize ukwezi usengera, ibyo ugize umwaka usengera, igihe kirageze cy'Imana kugira ngo utere intambwe. Komeza wakire amasezerano yawe, ugere ku masezerano yawe ayo Imana yaguhamagariye, ayo Imana yakubwiye. Wicike intege, humura.
kubikora izabikora. Iyo guhamagaye ntibeshya bivuguruzwa, iravuga bikaba, yahamagara bigakoreka. Iyo Mana irahari. Haleluya. Iyo Mana irahari niyo kwizerwa. Iyo bivuga kandi bikaba, ni Imana y'igitangaza, ni Imana y'imbaraga, irahari, irakomeye, iri ku ngoma. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo Mana yacu niziba ntihinduka. Nubwo Satani yakongorera akakubwira ngo ntibishoboka, nubwo Satani yakubwira ngo ntibizacamo, wewe uvuga ngo nizeye Imana, nizeye Imana. Abagana ku masezerano yabo baba bafite ururimi rutagira abandi bantu, baba bafite imvugo itagira abandi bantu. Imvugo yabo ni birashoboka, 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 birashoboka. Yes sir. Yes sir. Vuga ngo birashoboka, birashoboka, birashoboka. Iyo ni imvugo y'abamaze kumenya ko Imana itabesha. Iyo ni imvugo y'abamaze kumenya ko Imana yiringirwa. Vuga ngo birashoboka. Hey, hey, hey. Yes. Hallelujah. 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 Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Birashoboka. 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 Umuntu ugiye kureba aho Yesu yavukiye abazi ibyo arimo, abazi ibyo arimo akora, abazi aho agiye, abazi aho avuye, abazi aho wasanze, hari imbere w'umunsi. Hari isezerano rigutegereje, hari isezerano rigutegereje. Ugomba kumenya aho uvuye n'aho ugiye, ugomba kumenya ko wakubwiye, wagutegetse mu kanwa ke harimo ijambo rivuga ngo birashoboka. Huriya baba si, hariya baba. Subizwamo imbaraga muri iki gitondo, ubuzima bwawe wongera usubizwamo izindi imbaraga, uvuga ngo birashoboka, 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 birashoboka. Tumupepeye Bwana. Haleluya. Anaweza Bwana, abishoboye umwana w'abantu, no kubikora arakora, no kubikora abikora. Biryo sezerano turifite nk'igitsi ku mutima, turifite nk'igikomeza umutima. Ntidushobore mu buzima bwacu kongera gusubira kwa Herode ngo tumubaze ngo Herode umwami yavukiye he, kuko inyenyeri ye turayibona, inyenyeri ye turayizi, inyenyeri ituganisha turayizi. Yes. Haleluya baba. Haleluya. Inyenyeri ye turayizi, inyenyeri itandukanye n'izindi. Balamu yarayibonye aravuga ngo ndabona inyenyeri, ndabona inyenyeri. Turayibona, ni inyenyeri ituganisha ku masezerano, ni inyenyeri ituganisha ku mwuzuro, ni inyenyeri ituganisha ku bitangaza, ni inyenyeri ivuga ngo ndayibona.